Yuk yang minat banyak lagi. Yuk yang minat oh. Yuk seger. Ikan laju, ikan ada Dorman. Niki ownernya. Kalau gini, ayo langsung babi. Keluar, jangan bungkus. Mau kerja cajaknya kan? Dua boy lah. Senyum. Nih rumah Mek Mary ya. Nih kan pengkolan kau nih. Nih setelah tiang. Tawang Mek Mary mak. Tawang Mek Mary. Oh, nih rumah. Nih nah tuh. Ini ya saya itu bu, bapak nah. Pidan pas sangi nginep cang itu. Oh. Yo. Mah napi dan beli tanah di sini yo. Nih di daerah dini Prabu mah. Tawang mah rumah Prabu ini. Sing. Yang orang daerah dini. Pak. Ini lah tunsnya. Ya, ada dia. Nah ujang nih. Mana ditutup? Ya, studio natap santu betenan tuh mas makan. Ya, tuh san natap ya. Oh. Orang jok punya betenan tuh, yun nilai punya tu pengurus. Kok tadi nyilih Thomas go. Mau nata apa? Si ngangun natap sing nyile. Ya mungkin sangat gede gitu lah, mungkin tuh. Pokoknya itu gitu lah, sing. Tapi cerodo Pak Pria itu nak meraja nu besi kuning. Oh, nak meraja. Padahal dia mejohan. Mejohan muyung. Dini bola kuncang ngirim enggak nih? Dini cang ngirim.
masa hujan kan ya. Sukan. Oh, sorry. Oh. Iya, kayak anu pegatnya nih, DJ pegat hujan. Jalan, kaki rumah jalan. Dong isan bit. Apa deh? Bajro nih, pekan Bajro.